دم باش من دکار نیجا ایروجی میوانه یک جوانه رفی وزدا یه دیروک امی بوره پار وکن وانه اما ایرو بشه دیدا وانه اسیا برباسبونا اسلامی یا نوا کردستانی وانه ده شوه اسلام وکه شورشک یا هری داوی یا دیجی کولداریه بود، دیجی کولتیه بود. شورش هری داوی یا دیجی کولتیه اسلام بود. شوی پرگالک فودالیسم آواکر، فودالیسم قطعیتی و دور دیجی شوی ایل و عشیره عرب دانسر هر دوی شورشی ده و یکونک جوان شکر و وان برهفدانی دفرد شوي عرب حتى تا حفص صاليجي إيري عرب غوزي عرب عشيرين عرب تبليهبو روشاوان تبليهبو تي سيستم تي دسلا داري كلو خور كلو بريكو بيك وان بيتسرها تشكيلوتنا وروشاوان بر خراب وروشك زود قوتن جاهلية هاو بر تشتي تاريخ هاون جل كلا جيلا وكمل وانا مثلا روشا جني روشا زارو كان كاتش بناء كان صار تشني ليش ورشا حزتي محمد هاد شورشا اسلامي يا سكشيا حزتي محمد ذكر اف شورش وك دهيلا جواكي تم شغلي جبو باراسنا جواكي پاسنا جواکه جه دیجی وان دستلاداران یکو دخواستن جواکه تم بچوسینو من دستی خود بیرم. جبر ولو يعني شوى جواك أو بندست شوى في شورش ورديدن وك رونيك لتبدي مبون و بر بلابو أول ولا إسلامي شورش إسلامي بلابو بندست ليه دستلادار تم ودايم چوسان نايل كم دخصن يعني تم وقت بيجي أصلاً جي جوان دخصن جبو بلانه جبر جو دجي برجون دي وامبي دجي تشتي درس قفتي وامبي ويروح شام بيجو هرتن شو حزتي محمد اف شورش شو في شورشي شو وبيجن بين النقشة دجي كان دوا يانجي نيفغريفا عربستاني تواياوي خستبو وك يكتيكي جو تشكر بو أوانا جيش تابو سرهف بناوي دولة إسلامي هات راغانده بيشي شوا وفاتاوي و شوا حضرت محمد تم نزیکی جواته بو تم نزیکی پرزگری که جواته بو یعنی خواهد دور دید خواست پرزگری که وان چاره سر بکه پر مجول بو به مسئله جواکی و عدالت جواکی دما حضرت ابوبکر پشتی ابو خلیفه حضرت ابوبکر دهیلا اندرین بركاكر يجو دجي إسلامي دركات يجو إسلامي قتية يجو زكاة خاندان جزية خاندان أو حضرت أبو بكر دفرد بر هلا هندرين ده أو دخواست تاخد دستلاداريا خده و لسبب ساكنه عليه فكرنيش درفه وقت بيجي فتوحات سفرين زنا پر بيز وي نكري بكر دما عمر ده فكان شيبون و دس بكرن شو عمر يجو سفر برشاندن درفسي سفر شو كي ناسكري سفرك هلا بيزنطية شان بيزنطية شان و يك جيجي هلا مصريف شان و يك جيجي هلا دجي ساسانية شان
بين إيشين حضرتي عمر لسر كردستاني إيشين حضرتي عمر لسر كردستاني أمي بحث عن شابكن وروشة كردستاني ويدا ميدا شوية دوقت حضرتي عمر دما دست خلافتك بري خدا ذكرنيش دربه وفتوحاتش دربه جبوغو اسلامي برفربك دولت اسلامي برفربك واسلامي بين هر داري دورد شوا سي سفر شان سي سفري لو بناف دنگ سفرا دجي بيزنطيا خالد الوليد بيرابو بن ارتشا خالد الوليد بو وسفرك جي بلا مصري عمر بن العاص فرماندار عمر بن العاص وسفرك جي ساسانيا بالفرمانداريا سعد بن ابي وقاص شو هنا مصري تشو شو بن فرمانداريا عمر بن العاص بو او مصر ذكر ومصر كر مصر وجن سفر جبر دركتش بهلا مصر تشو افدري مصر خز بن دستي اسلامي ده او جي بو تبلي اسلامي مصر جي بو تبلي اسلامي ده سفرات دا ذكرنا دا يا خالد بن الوليد يا دا يدجي بيزنطيا يا بفرمانداريا عمر بن العاص سعد بن الوقاص ببرب ساسانيا شو قالك دبري شو الويدك شري قادسيه تشيبو شري قادسيه قالك دبري عراقي وان دسخز افدران دبري عراقي وشري بشرا شري نهاوند تشيبو او شرجي شوا شري جو امبراطوريا ساساني خست دبرين ساسانيا قش خصم دستي خو تا روجلات كردستان جي وباشور كردستان جي كردن دستي اسلامي ده شري قادسيه وشري نهاوند ده شوا هذه دجي ساسانيا وامبراطوريا ساسانيا شكنادن سفر اسيا سفر خالد بن وليد بن فرمانداريا ارتشا جو بن فرمانداريا خالد بن وليد بربي بيزنطيا دجي بيزنطيا بهلا شامي وانشو جو بيشنج شو شركي مازن دولتشي وشري يرموكي في شري جامعه ده شو بيزنطيش كان روم شو جبري جوان داتن قلتن دما اسلامي ده بيزنطيا ده قلتن روم دور در روم اشكنادن وهي زمان دي برب كيم دو رجعت انا بيد قال لك كيم بو ضعيف بو و خالد بن وليد قال لك دبر خص دستي خويا خوك ما بو سوريا قش خص دستي خويا شام وحمص وبعلبك وحلب وحما ولاذقيه افانا قش كدستي بيد ودورا جي بشرا بري خدا موصلي بري خدا سامسورستان خربوت مالاتيا وديلوكي و تشاوليكي وبشترى بري خدا موصل زاخو جولمرگ مردين سيرت عامد هذا برنامج يعني تكار بيجن امكار بيجن باكوري كردستان كيش كاد دستي بيدن هذا برنامج كاد دستي بيدن يعني بحرسي سفرانا ايدي دولة اسلامي دما حضرتي عمر ده هذا برنامج كيش دستي دولة اسلام بيدن شوية در باسپونا اسلامی یا هیل کردستان حرم کردستانش و بزحمتی تلك زحمتی کشانن حتی در باسی وان حرم آبون و پر ایش و آزار آنین سر گلی کردستان خوین پر هات رجاندن و نبرحتی اف حرمانا کت دست حزب اسلامی ده شو
بناوی وقت ما گو بناوی فتحی بناوی وکرنی هیز درباسی هرم کردستان بون ده اف هرم کردستان هر هرم جی شو برنگ کی بشکل کی پیشوازیا اسلامی که وک جغرافیا خو شو هن هرم هبون یه چیایی بون جه تنگ بون جه آسه بون اف هرمانا نهشتن گو اسلام به درباسی جوام و اسلام نکاری به درباسی جوام بفن هز اسلامی شخواه و قمان و اسلام نپجراند اسلام نراگاند الوده که نه هاتراگاند الوده که مینا خلقی زردشتی بون یاریسانی بون یزیدی بون و کاکایی و هر وکیدن اف گلانا نکتن به دسته اسلامی ده جبرگو هرمی چیایی بون آسی بون و هن هرم همون جیشخوا هرمی گو دشت بون اوانا یه گو دشت بون اسلام برحاتی کت وان دغرانا ده و پر برخدا نهاد کرن اسلام پجراندن جبرگو نچار مان اسلامی پجرینن نکار بون برخدان پر بکرانا و هن هرم جیشخوا گلک برخدان کرن و به سالا زیده هنگیان صد سالا جی نکتن دست اسلامی دو و داوی ده شو اسلام پجراندن دورده شو وقت ما رنگ پیشوازیا خلق کردستانی جه اسلامی ره لگوری جهه وان گوری جغرافیا وان مناسک چاو درباز شو چیایی زحمتی شو برخوردان کردن و حزب اسلامی نکاری بون درباسی وان هرمابن یه گو دشت بون برخوردان لی نبو نچار مان تبلی اسلامی بون و اسلامی پجرین و یه هن هرم هبون شو برخوردان کردن سال اندریج برخوردان کردن لی تبلی اسلامی بون دورد شو هم بیان داویا و وانی امی پرسین خانی جی چهار سر بکن پرسین مین خانده روپلا پنجو ششاده پرساولی دبیجی چما حضرتی محمد دخواست پرگاله که شورشگری آوا بکن اف برسواوی روپلا پنجو سیاده یی دبیجی بوگو جواکی لهمبری دستلاتداری به پاریزه اف پرگالا شورشگری آوا کرد جبوگو جواکی لهمبری دستلاتداری به پاریزه اف برسواوی پرسا دا دبیجی چما دستلاتدارین عرب اولا اسلامی پجران شو اویا د روپلا پنجو سیاده برسواوی دبیجی دستلاتدارین عرب گو اسلامی جبو برجواندی خو پجران دبون دخواستن اولا اسلامی جبو برجواندی خو بکار بینن دخواستن اولا اسلامی جبو برجواندی خو بکار بینن جبرلو دستلاتدارین عرب اسلام شورش اسلامی پجران جبو گه اسلامی اولا اسلامی برگوری برجواندی خو بکار بینن پس سیا دما حضرت عمر ده چند سفر هاتن دست پیکرن ناوی وان بنویسید وقت ما گو دما عمر ده حضرت عمر سه سفر چه بون سفره که با ارتشا بن فرمانداریا عمر بن العاص یا گو بر مصرف چو ارتشا فرمانداریا خادم ولید بر بیزانتیا چو و ارتشا به فرمانداریا سعد بن ابی وقاص اوجی دیجی ساسانیا چه بو پرسا چهارم کردان اسلام به چه شوازی پیشوازی کرد وقت ما گو اسلام به پیشوازی اسلامی کرد به وان رنگان ما گو هن هرم چیایی بود لا دست نبون لبر خدان و نکت ناوا اسلام لی نهاد پجراندن وک زردشتی یزیدی یارسانی و کاکایی و هر وکیدن و هن هرم جی هبون شخوا دشت بون هرمانا
اسلام زو لچار مان اسلامی بجرین جبرگو برخدان نکرن و لچار مان اسلامی بجرین و هنا کریم پیشتی گو سالان شرجی کرن اسلام بجراندن یعنی برخدان کرن سال دریجی لچار مان و اسلامیت بجراندن دفرد ما وانا خب داریجی کرن پرسه خوی نخانده جی ما چارسر کرن ببینید خوشیده